Wirane ni ati tukethira ndi burankwithire tengiwe kaira ni ati tukethira tukiarakia na speaker wa mbunge account ya Meru Ayubu Ndi Solomon kendomba kwithira itutarakia mathina kana thina iraithirite ndi ikioneka ndene ya account ya Meru na kinyanta iranire ko ikethira ndi chetumira ika na without much ado let's roll. Karibu sana Mr. Speaker. Thank you. It's a pleasure kwithira twina wea mpathu ateka assembly no bichi ya governor ikathira rua because so far yakaiwete ikimata every other day ikintu igeru kigenda kikiumaira. Thank you mana mbere buranke vie ategeri ba Weru TV na aria bari ndene ya Meru na brave one Meru nonto no komena ki YouTube na kila pali Sure. Na mbere karibuni baigwa yara tureria Meru. Yes. Every day is something new. Imbi byongwa thina irai kuri iri tuko expect umba kwethira ikithira because Her Excellency Governor Netanite Muchemanio abunge actually the leaders ba Meru abunge bethira bakiwa bationora assembly Kinya county yethira bakiwa bationora Kathuri Murungi yethira kiara Kinyawe te Muchemanio governor wa tionora imbi byongwa byakarika Bere blu imana mbere antopetu ba Meru mbere kwina thina na unte ndi speaker mbunge ndikwenda kwitha mbuga gutina thina nonto thina erio na tithine nkai ithine okwenda maromba muno itumi kia mbuga u ambuge antobetu governor bakona akiaria akiumotwe governor ubu kwaraia na mbugeni teto chiorongo ntimenyeretie lakini mbere antu betu ba Meru bamenyere muno nonto nteto iria ngavana kwaria icha kuringithania mu Meru na atongeje bara bathuri na kiragio tumambugo ambuge mpambiritie ntukwira twari mathikone na aria kwa twathika waziri munya oni ndaririe omumbia yu and speaker mbunge na kethe awe na clip yu no uteke eshima bonde brabaririe na ndamwera ntindarie ndo mwisho ndamwira ngavana nyokenda timu ya MCAs na ruogoro unongwete ro tukagitatia tukaraniria but you see ngavana rio kire yakwaria ambire amantu amarito muno cha marito muno butongeria atumba kwironge kienine mbere yantu na kuringana na Rwanda aritie rwari rwa mheshimiwa mpuru aritie na rwari rwa munya aritie rwari rwa ngwataniro lakini rwari rwa ngavana rwari rwa ndoa na maruru wa maingi muno na maruru yatiomba utongeria ngavana netene lakini ndenda nto betu bakunura metho ntukwena arua pona uri umene ingavana kana ni babangi ngavana kuma kiri MP na MCA twinde baratu ikura na anto 81 ngavana andikire baruga thainya na nusu kana thaithano na nusu chiotuko baruga mbere ria andikire reta ndrezeto kieni mbondi ya baruga tu igita na mucemanio thaithano chiotuko ka chetha ciari thainya chiotuko ngavana andika baruga na yashine chere chintiwe na muchemono jwetanwa ngavana atenda kumenya eshimwa baba program ciao chekiuma kiu ikariatia MP ba program chekiuma kiu ikariatia wajairi ngavana ura waandika barua kurikia kuandika baruga ekire barua kimtandao utuko etera ndimana agwikira barua kimtandao batwi baruga yeyotumwa runene. So you see ikaya kwithwa ngavana na gwitite shimiwa muchemanio ambire obeta kimtandao barugera gwatuike kwandika iro MCA no nikiuntu gwe ngavana ugo gwe ngo yukire barugera umetuma kimtandao kuikwa wetuma baruga kimtandao kenda ugo ona nyoro uthongi batinkora kuticho inai inajo bojairi utuko obu ibari araizire barugera baandikite barugera etibui ina kasoro nyinge muno kukerukire barokere kwandika barugengi batwandikira na ba copies ki MP bond na barugeu
nio ira baretere ndene ya mbunge ko baru ira baandikite ke baru yandiki utuku nera yandikwe the following day na baru gaire yakweja ankwereze kidogo nontaka kume abantu a document imana nanto batiji baru gaire yakweja immediately ikiuma na area ne kiro kimtandao and hii document ya thirikari nonto roi rutero thirikari rumwe na rurungi rutero thirikari rungi so utiaja ekeja kwithirwo ogwe ni uchore okwenda kana irwari okwenda arwarirwa nikyo ntukwandika barua wacha kwa miga kimtandao ukenda ona ni ogore obui bara bangi bakugitatia bakuthuka. That is one. Two, kire baruka iria Dr. Mutunga amuchokerie chairman wa parliamentary group ya Meru baruga unda ikere kinyiro ofisi ne ngavana eringiro muuri na baringa mbicha bekira social media bakiona na uria bau batikugitatia batikwenda igoro baruga ira twamuchokerie iki ofisi newe yaringwa muuri ikatumwa social media. You see all these documents each on the document ya thirikari na department imwe kana irwangiro mokumakirwa ngiro gutakirwa ngiro rurungi nikyo nto ofisi ya ngavana document yonde nyere umetwa control of budget ire kinyo ofisi ne bokamiringa muuri bokatuma no geto teka baruga chionde ire chiome thirikari chionde ire ome tire receive to assembly ni receive ni ofisi ne ngavana so imakwasa maneno muno ikyo tumambuga ngavana kiria kuthivia iku insight community against the elected leaders. The elected leaders baba imana denda nto wetu bamiro bamenya atiri ndukwira baringa akura baringire kura ithandatu bataringire kura ngavana aki na MC baba kana MP baba tinga bono bekiritio ni anto bai ofisi ciao gisheria. Bwana Speaker, ngochokie nyuma nini chirivya kwa bitatu wake kwithirwa kiwa barua yu create signature ti excellency the governor wengwa. How sure are you boya ile kwithirwa kiwa barua yethirite kiandika watha ene cio tuku ya governor me post actually the ithano na ndaika 29 cio tuku. Are you sure the iro yari kwandiko kana ni andiki muthanya na bwethira bwetu mairwa na untu boya thatu I think when a right to information na Kenya is it wrong mumeru kumenya andikire barua kana ibandikire kana ibareplyre kindly no to clarify re mbere imana ndakwira baruga uye post ro thithano cio tuku rio baruga era tuyire kuretero batwi wetho butari bwe kuretero yo mbere ari baruga era twaretero runene na te baruga eu ningi uyandiki CC kio the MPs but you see imana kwina correspondence nyingi muno na unko karathirikari na miaka 10 mantu jaja imantu ja rutero ya ngavana na rutero rungi no tio document isi batu ikiumara document ire yandikiri assembly that is an official document. That's why in a reference yayo bura ikaya kwithwa community akwenda kwandikira abati kwandika nge baruga nge kando akiandika ira public nandi abera probably ndetere na tekunindi baruga nete kemindia arungamia wendetere assembly nereka kwija but the moment riryo kona mtu aandika baruga mbere nya itumwa ke mtu uria agwintendete itakiwe nwikire social media biure bibiri haure uchore biure bingana. So that's why I'm saying ngavana kiria kwenda kuthivia arenda kuonia mwananchi no mwega muno na thina ni other elected leaders but the question is kiria nto ite one uguri wenka kiantu aite no mwe uri umene no imana na icho kiuria kira kwenda nto betu bachiuria ntukwena arua nikyo ntungavana aguchunga on document yonde iro kharisibu bishineku ikaringwa muri ugatuma ire wongo wandikite ikiuma mbere y'umu ofisi neku itaine 1 minute bishe barugo nitumirwe. So you see nyaka thakirwa ryo kwaria uri hari arwaria we na intelligence yaku iro kugitate we nacio na igo bijete kwira nto betu na ntu kwena arua mbera unde no hakika bunene kabisa ntukwira ndakara ofisi neu na correspondence jato ithite na ngavana mbira nto betu bethero baiji ndeto ile ngavana akubwa ni ya chinkoro newe imanzo yere tofauti na ngavana imorogo na ngikwira imana mbunge for example turi Meru twinana very young bariana bangavana benji yana bawe na nabati commenta those careers atikaure nabo but the moment riro kona mutongeria athuri na kura uchoke Jumamosi na ina muchemanio na MC baraba ali number 2 na number 3
surely ubete nyati kiumia kebe na kikao kingi na ryo gwito ritana number 2s ntukwira mantu ya nonto utiomba ku separate mbunge na rutero wa gavana nonto document chonde ile gavana akenda chonde yakuru ku imbunge na ndiri weta wondi nekwa weta wa uga mantu ya kalio na inamba 2 yakwa ino na atie iki katiba uronyithitwe mumano na for example kwere imana gavana kego tumankwira gavana ndeto ile akwa ritio chinkoronewe na gavana imurongo ankwenda kugo netumi ndukwe jumaine minister barabo kuruko baraba kurukirwe katiba yuga atiri kuma ntuku bakurukirwe speaker mbunge ena ntuku 14 cia gucommunicate kana kuandikira gavana amwira mbunge niwe akurukiria rwari rugitete atia rukariuju imaka ni rongo sure na speak actually okay clarify on to excellence arugire wa mucheretheri muchemanio nandi korokoria ku sabotage kana on to no mucheretheri otreikia a report ikiongo tuma mbuga atire imana ni kuma nkorone kwa nande ne nkoro yakwa beranto gavana imurongo na habaka imenyera miru ikuraja because rwari rwatwa akurukirie ntuku njumaine ntariki imwe itware mwanka na ntariki 14 rwako muchokeria tumwandike report ire na gavana atabati kuthithia kiatho atina document iria kuma assembly ikethirera akinyire tariki 14 iria arabati omberi nkogitatia inkomwecherithiria na nyenda muikiria within 14 days ena ntuku mugwanja chiawe na wae ikatiba cia gusoya antu baraini document iria gavana arenda it is a document ya page nemwe page 46 ku prepare document it was not easy the staff yetu ya mbunge irete an extra mile unitra ofisine beterete document yu ithira mushainira ndinga stamp na document yu chogiwa no tungavana na wengo twaririe nwe uni ndikwaria message na twaria nwe na thimunda muringira thimu na twaraniria nwe ambia ndi na ntwa media na ntwa ibeterete antu ba soni ndamwira gavana have instructed by staff to be more faster badria document iji ile to officially kenda ngugiro kwenda gwito gitatia wita na ambiri akuruka tha inyanya this cannot be sworn in ndamwira I'm very sure this team will finish up that work uni ndeumire ofisine ta mugwanja na nusu ndio cina document yu na gavana ikirwa na nyambere gavana ikirwa ndera wakili wetu wa mbunge tumira gavana a photocopy ya resolution no to report yansa ndetera ari kwa clear ndamwira mutumire photocopy na atumura photocopy and that message is there na batumire photocopy baso in timu warenda guswa in mbere document gitatia ciita na ndiri irionkwenda kuria antu atubetu ba Meru atire imana mburia sincerely speaking uwe gavana document ya twabatu kwithiria na ntuku 14 batu twakwithiria na mathaja 5 nyambere mathaja ya 5 jathira itwae tugutumira photocopy irora atumire gusoya in these particular people and then gavana akumu ofisine eta iriera na rungamirite ka party imwe twarwa nkware atimena na limba kawana abera unda janchereri ni onto speaker wenu Ayubu na aregera na document nsoya in cabinet yai yekwa na ndinti jekethe document ipolisi irejere kwijira ofisine yakwa kana ure irejejirwe kana imuraiko urejire kana atiretete I don't understand so generally imana na ntubetu ba Meru mtu munene na unyo tuko ndikuona clip andiri ndikuona clip ndona ura gavana aririe uni thimwe na message indatumire gavana party sheria ure kugitatia ikuga na ndamwira gavana jambo gavana ngugie ntuku 14 tuwitera na mathaja 5 and sincerely speaking ntiko understand kira gwitoro tondumira kienine ngwitirete ngwe na mathaja 5 o batkurunga makienine okauga speaker wetu no mwega muno no tungugera imbito na ntuku 14 na mbite na mathaja ngana ja 5 and that's what I'm saying sincerely from my heart governor is not sincere
na ntwa Meru abakaimenyera. Sure. All right. Ministers baraithirite aitara 10 of them bombete kwithira bwikuruka kia bathatu ake. No before that Her Excellency Governor na gwite kwimbecha bwite kenda bomba kwithira bwina kikao kiraka na bomba unga mauri. Bukibwite kikao ke wewe ngo actually speaker no thirite okio timbecha bwititie na mutaratara yo kethira ugita na mbena njira ya yagirite of which bwithirie. But do you think 7 ministers 7 bakio that's a total 70%. Kwina untuburia kana bathiatire mitaratara ira yikia qualifications and all that ontunia ntu iba kwitha bakiura kia is it a way kana injira ye kabutumira irinjira yo punish the governor kana ngwe no buritete bure batire bere ankwere imana advert ya minister tute twakirite twembunge no thithitie nauga ngugi ira muntu arombete irasimethore na 5 years experience. The last 5 years, ilasimo ngugi no ragitate ni oraita. That is one. So inyato eta toka kurukia mtu utene experience ile angavana ekirite yara no advert ore ekuga. Then mwananchi wengwa a petition no weje yakuga atiri mtu yo kurukirwe atamita direction die ira yekirikiri advert. Ike yakwithwa angavana attenda that experience, then atabati wikira experience. The moment they get experience, then na chinganeria wengwa. Number 2, governor was in the court saying, "Bwarego kurukia bu utu muntu wete takulima mundaju wakwa, bachoke ndete bangi." Which is not true rwai rwamutongeria nontu nyeketha kwina differences. Anto abakarande guru bakaraniria na bakono bakagitatia bakamu. Na number 2, muntu ure obatikwithirwa akichokaniria anto bangi nura munene. Nontu igo munene ki batu ki sheria kana ki mudinga trejo mandraka nwe munene wetu twinde. Me am number 3 in command. But still amending my own line. Paini ke rutero akoro ambunge ini number 1. No rutero awero arunge nwe number 1. So it is very important batu tukaba tukikitatia tukiara na iria. Na riantu bara na iria bare anene irobomba ku move. Na ndio gitu nkiuga atiri uni bere manto ya kinya ndaringirite ngabana dimuinya. Na ngabana akarega kujuki. Ari akujuki ri imana na antuba Meru. Undi kuthithia atia gukuringa thimo kweresa thinirire Meru. Problem no one daibu ikamuntu kanini muno imuntu tena maana o maria utekwa njukiria thimo you don't want to do anything. Na ndiri nyathini ya chimbunge unpumbo kweresa atia. Nya problem zira bunge bena chimpumbo kweresa atia. So imana report ile ya kweja muntu wa mbere tuge mtojo wa ugweto Munene Nkanata. Munene Nkanata yu wakili. We experience more than 8 years. Which was very clear kirewe na he has been a practicing lawyer for over 8 years. So tayari akuita direction ya miaka ngana 5. Wabaire nawe ari Joseph Idhana. Idhana maisha ya watu ire mwalimu. So Idhana ena degree ire kwendekana na nato ire mwalimu. Nkurukia miaka 7 miaka 10. Kwa still is relevant in the field. The ratio ya 5 years experience enayo. Waja kethere de Monica. Monica Hogarong atuire muntu of finance kwa KMBC. Na an experience ya more than 20 years. So babangi nande for example to kethe reverend umwete ministry ya agriculture experience ireno niriku. I'm asking reverend yo kanisa umunenke ya ministry ya agriculture 5 years experience yenu. Maybe arianda kuuria jago tembere uria na de preaching ya kanisa ikojana na agriculture. Na agriculture. So generally looking at all those issues then there was no experience kiba wange bagitere atia batigirwe na iyo togere atiri governor wengo na ugire na migambo auga atiri do your oversight
And that is oversight they did. Na are tabangi onto actually akende ka kwethera kireta bangi bukethera bwi consider manto yau na secondly netherite yake ni ya ministries inende kume kumi achethera ike na mamwanka idandatu of which actually ntete kia law ne ko restrict the minimum lakini kwena maximum netherite yake na mwanka itandatu apo karwana kinyonto po na ndikethera na anyirie ndakareta minister bangi baikaire akethwa na anyirie wengori but baraba iko so far badatu bakwatila ministries wingi do you expect bangi badatu bethira bakireta wapokadia tira mitarataro yu abaretari we have no problem nonto mbunge gaitangwire iriyo punkete athingate gaciria ureko gitate urekuga yes a very simple question but tukielekea kiure kiukingi ketu is this a war between mbunge ya county ya Meru na Ruterero executive ankuire imana na mbere anto betu ba Meru I'm very sure na kuma nkorona ekwa there is nobody winandwa na ngavana thineria irio na thinera na thine yaumire ingavana kuria kujukia thimu menya utumba kuria kuyukiria uria kuyukiria kethe speaker thimu no ntoni oto thukutwa ina bu uni at all between you na ngavana kabisa the reasons ile tumira muringa thimu aria kuyukia dikiuria kiu no mbo gichoki majority rinda thimu ile amuringire aria kuyukia no uye reasons ile tumira aria kugitata kuyukia na even issues ile cheumire utemu mtungavana achokere kwaria nawe mutongeria amuria atiri imana Ayubu imbie watindia mbunge ntetweri tumechwera ntaire atia gavana ugere kaende iuni ari migambo yawe so mutongeria utumba kuga kama ni mbaya ni mbaya kati kaende uno uni today na rwan kaigwa ke member baire badatu be na issue una angeria ko bakinyira no koliru imana daringire kura 35 Ronja aringirwa 34 which means da mushindete na kura imwe but I can assure you today kura ile ibiji karingwa na harwa ndingirwa 69 nuntu ari oere mutongeria no batukure tanto bonde no kabathikire so ngavana munene natia kwenda gwiteruteria mwanki ekirango cia gwakania ruji nete kurango iria cieriko igutuma ruji rwakana igite ate ciebebere nuntu oe na responsibility nene ingavana na ngavana no nkuire utirie akomba gwita ngwe wenka ate na mbunge inyaga itie guru imana na mbere antu ba Meru unitwire mbunge miaka 10 sheria document mwenye ta control on budget agetwa document ikurukitu imbunge imakani orongo nema uroka mukurukire bwedu wene no nturi na ndu weje untuge ndi MCA o municipality uri tinda witenena number 2 uri number 2 okwa ku wono iteruchirwa kumburaga na ndiri ugo watwiko itindo mburaga na nikiro kenda mbunge weje ngukurukirie itanga akurukia kina conditions nyagurega kugwithia sure na Bwana Speaker, ambele okwedro kiwa governor tena kanya kanenya te kukedimu and such but anedre teto mabarua ibwira kuchemani I mean is it so hard baruga eriko baruga ri ndikuri imana na kwenda nthomi mchokeria kairi ni atomba kwandika baruga thaithano cio tuku ewa atumire runene thikira ukandika baruga thaithano cio tuku watuma social media inya antu bamenyere mbere urugu kwandika iragitatia number 2 kwatu ikugorenda antu waite inathineri ugwe kuringira at least nya tongeria bao thimu gwetekaniri ntukwire kwo kugitatia ikubwira so gavana kirenda guchetha isinema tu ya kuonania we sawa babangi bo benai bena makosa Bwana Speaker abo kwandikirwa barua runene eri ukinyela ri ni ateputa ithire bukinya abo isasa wani twithire tukiwata naira surely anto 69 na bena bunge na program cheche kiumia kyo kyonthe no waringire thimu muria program yenu ikari atia intukwire kubukuona ira tumbo trimana anto abara area utumba gukira ugwe uandika baruga inya nto ibaja wa notice
kana ukaringira muntu amuria atiri timu we kure iri tombo timananio but you see even kuandika baruga no mekira ki mutandao oreo igukoni owe ni kutindwe no getete atia ure it is not in good faith ni antu tukenda koni oreo bui but ngoro ekuti we kali yes Kadhuri Murongi uranwe senator county ya Meru kinyana ithirite hetara kia neyite kana neyite koria monki yura yu Meru induerwa ibeteruri akamatite how factual is this on tonyi mutongerio Meru no kona akeyite awe kana kinyawe kwithine ithirite eyite neo maybe they are young to ake but maybe no kumenya on to actually bari ni ankwira imana kura cia 2022 cia thirire na hii sinema hizi kuendelea anto batena haja na sinema iko gitatia ikuendelea na sinema hizi utu muntu igutethia na anto ngugira bakuga baitirwe tingugira kura cia 2027 ikura cia 2022 na Kadhuri senator in deputy speaker wa senate woni kwire atiri today governor ariuga Kadhuri gite kia gavana kwenda na Ayubu gite kia gavana kugitata akwenda 2027 tutathiri nyamieri 3 tukambiri otarababa karomba itena baba batiromba iti wananchi baitero ngugi ankwendo wira gavana mwira atiri 2027 tiga Ayubu kuona tiga Kadhuri okuona probably babo tite bakaromba inde bange bakeja kuromba gitikiriku gitigiki teikandikirwa ke vacant nandi gavana kira kurwa kimarundu akurwa naye najo na barana bo bakumwikiria mechenera bo mwikiria gavana akuthikira ngutu akuretora cia nture inge mono erwa Kadhuri akariojo Ayubu akariojo agetikia na gavana tatibati kwithero eri ta kumania na ngutu kana nteto iria akwirwa na bati ochinga matu yawe nteto imwe atikerwe nonto kiroke yo kwira akienda muteithia njire na eri ndi na ndi lazima achwe reasons ira keja ukubachira kenda bantu ya gitata jakara so kiuni the very sure nonto into aria mheshimiwa Kadhuri nonto ntukwira amurombete appointment embere mande eri engi Kadhuri arombete appointment aranie na turukire twirindaship embunge achokione gavana rate in the day gavana amwere date ya 1 week from tukweu na Kadhuri ya ugatire uni gavana nkwendetio mona lakini ambira ati mbona mande narua akambona mande iri engi na uni nkagitatia ngetera so you see mtu mutoire kati mutongeria au angetera but you see na ntukwire gikinya au gatire Kadhuri arethi mitongia koria akamatete na roje indi maguta agitete atia akamatete and you see thayu gavana akugo Kadhuri imoneneo UDA party ena eshimua 21 shwariri uwe imana koria naru ukona mtu aya muturi akaruma abagu wanganirwa ari so etheo MCA bato ena bo imweshimua Kadhuri so the moment gavana ageta ambire kuruma Kadhuri nyati mwe UDA tegetatia itenganirwa sure the moment okomo witegoji ugebatire ni amba na thirikari wekirito ni eriamba ibayete aya mbasi eji ineshimwa 20 bakanganirwa bota batethete campaign anto babathethetwe itingavana kirito murungi number 3 the moment yokawa mantu ya warie ikanise Catholic na one anto bakwambirio condemn na wiro gaitirwa misa sincerely speaking ukaya kwithogwa nkoro ekune muntu mwega na muntu endete uma na ngwataniro ukaregwo chwa inye kurubaire bathatu kana kurubaire bathatu bakia ke bishop witawira bishop atiri manto yetira utovand yaumira muno unde na tukarandi go tugitatia twaraniria sure after that misa ekinya gwitwa Saturday the following day timu eku ni kunya batiri baba itere misa imakatel na ndiri uwe sincerely speaking manto yo jathingata nukuwa mundajo antoba banengira ngai 1950s mundajo nanguruke miaka 50 na ndiri inyoko menya uma no ntuthai no kumenya uma buro buryo indi ukagia vukanya gweta ke bishop ocho antoba batatu bagwikia wera bishop ito bishop dekera makoye ya tendre
na huo no huwa mtokani okanisa so na speaker inkwenda twithira tukinoka nini ende twicoka tuthurane kiuria kia utwira imbibi biongo biethirite bikiara kwa kimu chemunio yorethiritwe yugitawa ni chair wa Council of Governors ano iguru are actually 62 MCAs bethirite ni ndi bakiria na mendekithia yau mwanja baba witikiria ri kaba rutererwa governor kawira na idubu bakinyira batikete bayitikira kia kana duno tugeda witacoka iria twicokera ende kaitene kana ndi atuthire tukinoka ndeka inkai na twithire twicokaira na rwaria ruringi. Real IPM na ndiba kureterete fertilizer ya Mazao Flourish aja kirego Meru. Mazao Flourish ni bio fertilizer ya ruji injega ya kuguna imera biaku na niongaira maketha na gichunchi kia 30 na gutiku inyangia mbecha chiaku. No utumira fertilizer ya Mazao Flourish kurinda mbeo chiaku ndarika inkai mbere ya uanda na kinya imera bini ni mbere ya gweta kuanda muno bire biumete kiri nasari. Nkuruki no utumira Mazao Flourish kugira imera bini nile wa bianda nikienda yomba gutetheria miri ni untu muno ithero inenya gutetheria miri imera biaku kuingia kienda byomba kuria bwega na nandi no wigurira fertilizer ya Mazao Flourish kirinduka yorimi irere yakwe nagwe kugwata nteto nkuruki turingire thimo gukurukira 0725 806 086 igurira Mazao Flourish narua no chionera wega. Mazao Flourish, mizizi yenye afya, mapato maradufu. Mtumiri ezi takirego kumakire the financial support of the European Union na Slovak Aid ukurukira the Agriculture Finance Initiative Challenge Fund irerungamiri in the Self-Help Africa. Urathimo uritingugibwa ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. tuinuane, Na ukaribu wetu.
nä bana ntå bakwithira wä te na mbere kwatanä na batwe kä rwaria rå na tå cokera speaker kwä kä ria nkwithire thank you rakia ibwarä na må cemanio na må karigä wa Council of Governors anwä ngå rå of which må cemanio you are a sort of windows onto content you tutachimenyere boya maybe kwä manto ya mombi kä twetera ya bwethire te bokia rakia na at the same time MCAs 60 na baile ibaranite na manto yau ndu kwä mwanja betikaniria yo. Does it mean that Assembly Meru kayo kinyeria MCAs bonde bareana na mendekithia ngabana onto kwina mwanja ba amo wanja bwo kugira no kwirite bareo because ya obatukuria atiri bau bati chainite nikio onto batasa no to batasa ine kwa mbere ankwire atiri 62 na mugwanja araba kwijira ntukwire members baumire barega bana ba address baumire 62 kai 69 baumire bangana 70 including owe unta umireni lakini owe wiki 69 na kenda bau 69 bo baumire na bakuma ni ongavana ati address ite sure so we have to move out echore abakuruka ya the CEC kirora igwa gyoposi ari kirora igwa kiugano ari kirora etagira kureta amendment kirora na over contrary opinion kana opinion tigera ire ewu ya kurukirwe kethiro twe then it means bari 69 nduko njuma mosi ibara bari muchemanione bari 62 matibo bangi iba bari absent with apology. So the house is intact and it's 69. To kware ano? Okay. Bara bari muchemani ono ibo bari 62. But the 7 bari nai absent with apology. Absent with apology. Because they are part of the 62, not with 69. Yes, and that's why on Tuesday, born the Betkani the 69 that Betkani report the committee on appointment. Which means the house is intact. Wajairi pathway to house leadership oni Mheshimiwa Evans, Mheshimiwa Mwenda Ithire, Mheshimiwa Njim na Mheshimiwa DMK itwetirwe ni Mheshimiwa Muthomi Njuki with an intention ya kugeria gucokaniria tucokanirwa na ngavana but pathway titu tware issue members be na province ira bakugitata thina ira bakurace so to gwita batu twetire thacia rukire na twatwaria na governors batwaria na Rusaka governor Kilonzo Junior Muthomi Njuki wa iguru na governor wa Jia na governor wa Embu Sisire Barire na itwaririe na twabera issues irio na bauga ibagwitite ngavana lakini ngavana akomba gwita kwa EACC na ndi twabarie na twaba version yetu na twitwachietera tuguchietera ibachokero tutakairira around the 11 of course no twitwenda thiri turi atongeria twachokokaire na twari muchemanione na twethera ngavana wetu kawira Mwangaza nejire na twaraniria muno twaria na tomwira makosa yawe na etikiria na ria makosa na tomwerezea feelings cia members then we agreed tugatiri we need to explore njira ura tumba gucokaniria batu tucoke twe gintu kimwe but still noe tutigana ngavana endelea gwita gichwaga the same Saturday una ndi no tutwarirwa rwa Friday na atrimene na MCA baba bali number 2 na bange form MCAs bari atrimene naye nabo batongeretwe Mheshimiwa Dr. Kaevia na Dr. Kaevia ari anteto cia kwingi muno so then members na babori atiri now ikeja kwithwa ndi bugutwira nandi batwi tugwatanie na governor na nge ngavana etere witana baba ali namba 2 chieturu na ibwa kuibwa gaitana buguri ngugiri na ndiro ali rweko tukugitatia tukwariria na ndi wakinyau na ndi ukona utembetikani eri irio kumbe undi trust area yari ombere
between governor na MCAs yao ina changamoto so na from that date then watukira twaibiria twaringire governor bau na thimo twabera what has happened, what is happening na twabera now this thing is beyond the leadership. It's about the MCA bonde na governor nonto governor na formele team yawe ya corona MCAs baba the whole of today governor atinda na ward administrators na kwa yana instructions yo bibachoke nja kwa onara ward administrator umete achoke nao awani otimu waga atumira kurwae ni MCAs. You see na ndi governor we ari ondo ene chiawe tandire wakarandi na mtu gwatiri bochwa pisire na mtu weno endelee tena manto yora kugitanga ichunchire. Is it possible surely? Okay, kemu chama niwe bware na yo na governors bau. Does it mean bware boyete kanire kuthiria mathina lakini nyuma ene manto yathira icho kaira kana what exactly? Exactly. Itwa batwi it is important twaranirie. Lakini noe ndeto ira twetekanirie gawana ichokai achoka na nyuma. Na wathikiara sila antubawe gwitabaite TV na members bakugwa TV uni utumira na kura members. So nekio tumankwira imana na mbera antu wetu ba Meru batwi twari na wendi bunene muno na ikio tumeruga nkigo kiambiriria nkauga atiri untu kwira twari muthara underite ngavana undi tayari kugwitira members baboranirie nabo. But you see neo utira mu member twete tukaigura ngavana akuga atindite wondi ne mwe kura mu member ongi. So ikaya kwithwa na uro bokali gwakwa inya woka join in solidarity uyero bakeja kwai bakeja gwako. Well, ntikumekithira Purity na clipping inkwenda tuchethera ya mantu yegie kegina kya Watford ibwethirite kwa kaita bwana speaker members bakuba kende kithakia kwithira kwina mbecha cia Watford irapi kwithira kirekana ni milioni 10 ward of which actually ire chethirite chietanga so far I think milioni 860 but Her Excellency the governor na tiwoni kuwa awete were na milioni ya na remo ward. Purity ntumeda no twikire video clip you kindly. From the word go, nikasema every word tutaipea 100 million word development fund. In my manifesto from the word go, nikasema every word tutaipea 100 million word development fund. In my manifesto from the word go, nikasema every word tutaipea 100 million word development fund. In my manifesto from the word go. Bwana Speaker, clip wake Her Excellency the Governor athiritewe itara campaign na kinya ayikukuruka au arenda kunenkira award milioni ya na rimwe o mwaka. First of all, churibia kwa actually biele yake, is it practical? Boya ile baibu kwethira bukinsi staira on 10 million. How sure are you that Governor tea aina mibango ikia kwa ya na area 100 million? Kirankwira imana mbere nyetu ya mantu ya mbeshi uchi ya 100 million migambo ngavana na ngai na mutetheria shinda na gushinda ni gintu very important nyageta kona milioni kana itionekana nonto kiuga milioni kana ni 4.5 billion pa year ki budget yonde yaka ya kwithwa mbeshi itionekana. It's important kukana na tongeria bangi ndiguru ukauga 100 milioni te kuonekana but kikyo kugitata kike kuonekana wajaire mbeshi iji kwaririrwa inya mbere county government chija igitara councillors ikwari na gitu yeta latif latif yari mbecha cha kunganania wondi chionde na that time councillor anenkerwa siringi magana 600,000 na baingi baba dikirite ingwetikia they can attest to that kana no bari nginya thimu ba kauga atiri ibanenkerwa be councillors 600,000 na ki 600,000 area te councillor weta atumira mbeche iri yewe kirwa account ine watumira account ine yawe
ciitithwa ngugi i county council lakini weto wakarandi na antu baku kwa twaka class tukaka sibitari tukambiria project ya ruji una ukagania mbecha iria na ndi weja baba gaitithia mbecha iria ngugi ni ofisi ya county council na ndi we kansela ngugi yaku yari gwita gutega project iria wagitithe atia wa propose we na community yaku kwa inyambere ya MCA beja mbecha ichiario ki county council MCA bakweja Mheshimiwa Gavana Munya urori gavana mbere na nenkane 25 million but still mbechi cianengane 25 million mbechi UTMC unenkerwa cio ekirwa account ine kana iruwirwo account nundu tisheria irio jere CDF kire MC athithaia wita wakarandi guru na antu baku ukabeta bothe bawondie ku ukaboria atiri na ndiri nundu twina 25 million mbechi iri twatumira atia na ndi na muntu wa county government nethairwa ario ukuma ofisi ya governor wakarandi guru bugachwa project ira bukathithia cionthe na ndi bugachikira na bugatara mbechi ira bukona 25 million cheni kugitatia ikuthira ciathira o muntu ro kumite ofisi ya governor agachoka nacio kenda budget yete kithithwa ikethirwa nandi nitegete kethira tuge ni ward yenda arungamirite tugaka kagoma dispensary ikethwa ni kirimbia ciayo milioni 2 kana milioni 3 kireitwa kwija aya na 20 million kawira awite akaya na 100 million na ikyo nande eshimwa baba kandi bakamuria atiri governor itukwenda tukarande kunonto nyenda ayewe kura na ki manifesto ndari no kiranto bakwa umbira atiri kumake bilioni 12 imbi igeta wondie kwa yabothu guchie gatigati tukwereno twetekaniria kiri 30 million igeta abothu guchie gatigati then MC uju beta bakarende guru na development committee na tongeria bangi betekaniria mwaka jujuri nonto tonengeri kuma ofisi ne gavana 25 million then each project ya tukagetatia tukathithia project iria igachokwa kiri ofisi ne gavana na ikionekania department ije na giki department ije na giki department ije na giki after that gugeria MC akathithia tugekethera sibitari na no gwakaragita kuthingata nara kwa department erothi para ba department othi kenda ba prepare BQ marataji ya gwaka nyomba na no bakaeja na nibo ba supervise na ibo bakaria gugie MCA ire there nyingi atabaro kiti gwitanara nande kwa department kugitatia kuthingata no ntongavana atu mwe wetu kugitatia gwita kuthingata aya warikia okuthingata ejana ya the same way uria tuge for example nande mheshimiwa Kirima na kwenda kureta mbesha tugechia gwikira transformer kana na retete transformer ageta kwa ministry etoria atiri ministry jiri project ire kunie kugitata ikundithiria so uri MP agwita kuthingata project ide chechia iriyewe ona kiria kathithirwa no unye MCO no ena jukumu gwita kuthingata ki department ya county government imbie kiri wondie kwa na hakikisha reka agitatia ikeja nyonto ngavana ationa kanya kuthiuruka ntura chionde for example wandi abothu guchie gatigati ito barabara turi mawa kabarabara kamwe to barabara 90 na tutantatu ka 1 2 to barabara uturi mitunde tuya to barabara 96 na ngavana ateme ato baba tu 96 lakini yoni ntwije nonto tento rande tena mukamite wai wakwa nyanke ndo ande na tractor tractor area ngamenenkanira mbere muturi uria ugwethimento ma to baba tu twenderiko na ikyo ndagwite okaire inyana anja the husband to the governor murega baichu auga runs to for example runs in Abu Central and several others RPO karata kara kangana yanja rewe yakwa gatumba kwandiko barabara yemwe 96 iri kwenda kwa Greenland imakani rongo but ira yandikiro wala icho the Chiabo Central then we yake nyume baro geria ugatega attachment iri kiri imbienge attachitwe ugatega report ya engineer ke barabara uchi athithirwe ni iriku cionthe ukona ibarabara ingana
nuntu barabara itumba kwandikwa ndeji kuwa nkwenda kurimana. For example, thaiji ki budget ile kuya 2022-2023 mbeche uchia o want in $1,460,000 wata 460 o want in $1,10,000 $10,000 ngichiao ichao ndetwa muthara itwa mitarite kumwa kiambirira twathia CIDP ebere in 2013 tuona iwondi na thina nyingi muno no tuwankana na icio nderia twamikirite something else to special wand. So wandinge mbechire chieja chewa 10 million baja wanda ndabo no tubathina area iriku area na as we are talking ingavana on stora mono auga utegentu ya wand fund na ugwete sheriene awete sheriene ri no tumbe chichikiri budget na budget yu kuma 2013 ni turo kuri control on budget ndenda ntwe to bamenya atiri uro kwali orongo no rote kwali urongo mbechi yu kuma 2013 mwaka yuri 2022 utiro mbechi ithethurike budget na mbechi yu utiro chitiro ngu MCA department chia governor icho chienshuaga kana icho chiakikisha mbechi yu igwitai igwitanguki na ndekethiri ndagasha tugere gako gwakwa injukumu yakwa unu gwita kuthinga tandagacha. For example, andhirie kwina sibitari to gwaka nyweri sibitari u inda yene mbecha batirambire gwako unde kugitatia ndikumaruka. So njukumu teni mpeje ndia ayubu in department yo ne prepare document yu negitatia nejana ne kwejana project ira nendrete gwakwa teni mbetayu bugu supervising nyombero reka agitatia igakwa teni mbuga muntu wa kinyaja hariwe no ofisi erothi irotero ngavana what andiri so unbugira ntega ambetanga tega ndandi batiko angitega na nyonguira muti agwita eto tega building yu nekegi ona nekegi akawa building ite wakore batiko itatia wakwa plan ure etaga tega plan ijiri ne room ngana ne room kwanja ne atabwake room ithano byuria byunande ukona ngugiwe gwito ngugindo indo na niyo ngugi ya MCA na development committee yawe. Sure. Na bwana speaker mbere twita tukirika kia kwechiria mwanya bidire tubyeto mawa au kulokera Facebook kwekiure kira actually kugutha kyokora kubunene. Why is it that whereas the speaker iwe kudeta bunene kinyankuru ki MCAs wambere ankwire atirimana oni deto chionde chiarwe chionde ini monene wa MCAs na for example ngavana jegoro areti akauga uoni ini kuragete document irazima nchoki na number 2 dina njukumu ya kwera wananchi ba Meru burabure no ntoni ute mwananchi otempete kura ute wondi nteringeri kura no ndunduli ni yashimwa baba so injukumu yetu twinde ntowe mabura kugitatia bure yakomenya na uni kedere shimwa bara ibambere ni munene wao then omabura mbije imbati kwera antu ba Meru bakare baije omabura bureo ni untu nafasi rampomba kwewe kwaria imana MCA no amyagi imakani rongo na kethe indungabire tebonde then ntukuona kwina makoza je kuja leo de konzilirio manto ya World Fund manto amitere ngugi tudwa tukira wananchi buuma no nturi kego tumawe timu ngabana ya riorongo ni kintu bakwa riorongo you see arakubuwi nkawikubuwi na ran kuona ngabana akya riorongo insight the community against the MCAs nkera antu betu ba Meru mbere bubuti uma boni rongo neke yakado kwigwa manto ye muinya then aune yawe inde oni nde mukristo o mojoru oni otironga akira mbona MCA bara governor agi inside the public no rongo na akiwa rongo mwanka ka worongo wakwa ande speaker na actually ntukwe na rinda akiri mono ntukwe na arua gorombe te nafasi mbidiro andiaja buganga bana myaliri araririe yegoro mantu ya report ye resolution ye mbunge yorongo aritie na mbori anto mbori o maburu ekeja kwithura ngabana na kumedia kwa riorongo aga accuse speaker no rongo shimwa bana bori ebathithia ate. All right, mbere tukirika kiana kinyambere mbona chire view. Is it wrong na ngabana kwethera kiritana iria ngui na tungeria bangi ababa ari number 2 na kinya number 3? You see,
kuita ngugi uti makosa jario but utumba kuita ngugi kwina ndwa wita ugatiri uni kumana harua MC ro thuri ndene ntureji tita no ngugi gaita ngugi no hoju even igisheria ke chapter 6 ite gwitikiria no ntu kwagiria mutongeri u thuri ishima no orire muma na uga agaitira wananchi ngugi na ugo goita ngugi na atongeria bangi so it is important nyoko igwa ngavana akethwa nkoro mwira atiri ntita ngugi na mheshimiwa tuge DMK then atibatu weta kamata muntu ungi etamonania kienine ko ikundi na kwagira antu abaringire kureshi ishima na ngwire atiri inya kuri gachokerwa narua ikero kura chiangavana na MCA ikaringwa kairi ngwire eshimwa bau wetanya na ngavana na bari number 2 package because ntwire mbunge kuma 2013 2017 ndariku utoke ya mbeche uche wananchi uche project uche ndugona na mashinani aigwitio bakandwana na ngavana kuwa kwenda kwiranga bana atiri nyena uba kuga resolution ya assembly na ngavana bachoka bakaringe kura yabange beja ora bakeja bakoria batwi municipality kintu kana antu betwe kiongo kana kanuni batwiri undi MCA wa area kietu kiria gikuri imbi nontu uti mwashimwe nyo muimana wathurerwe mbungere etakugwata mwana withiria miaka 5 tuge ngavana wako wathiurukite wondi neku akuthiuruka oya oruo imbio thiire wananchi ko imbio bathiririe so yo tumambuga atiri it is very important antu bonde bakethi bakoya neshima na bagete ni mana nikenda mumiromba gwiturwa ngugi na inya mweshimo uyu nawe wayora mandate ni antu ikaya kwithwa mpei mandate ri na antu ibambira ndakabera nkabakira ndakacha na ni ngavana ari ugatiri manifesto we ikauga na ndi goro ara ndo kware eta uri okomba kuringanira antu ba abothucie gatigati bonde antu ngiri 32 beja ukaya kenine ukoria to imana ambasare antu bauga yi ukaewa to purity ambasare bantu bauga yi ukaewa to ayu ambasare ari agatwa yate ambasare umba kujana na njire uimana kienine well mheshimiwa kwe mtoko dira kiora kiatire the drama is too much what have you decided andi iyo toma bugatri mana kiuria kiu kia invalid na tongeria baraia na thina iria nene ndauga tieshimwa bena thina problem in governor etikiri noe munene county na inya akaigwa kikana karitie kana kawe karitie butibu wi governor atibatio chokeria mwana ore abatu kuchwa echo ganjira uria timu wega chokanira yegintu kimwe so issue can decide. I will not say exactly what has been decided because there is room where kwaria nereo na nene but we pray that governor haringwe murungu one atiri antu babonde bayikure mwananchi no tote narite witira mwananchi governor eta muchemanio governor eta ayukia mike imana ngo ndo dikira ayukia mike kukinya kyo ayukia mike akarombithia maromba kurugura aka MC na akarombithia maromba kuinga nandi ngavana nabati kwithirwa eta muchemanio aketherwe na nkoro urio karombithia MC okiatho nandi eta tuge abothu guchie gatigati akagwa tu na uairwa nkware it is the farthest corner ile yankenya abothu guchi na muhanganthia ward administrator etherwe gatimbi wetabuka abori akori antu atiri ibuije imana no wandi administrator wenu bakaugari bamuona na no project ti the village abatiko yake tata akitaka sure na mheshimiwa you see when you ask people like that it is go insight yanto agenisi mtoreko na bitikira twedera tukire kairio lakini bukethera bweta muchemanio na yoro bwethirite bweta waru na boya ile how practical is it kwa na 100 million per ward per year bra high excellence the governor rate akiwa na member makai muchemanio tugeta we are set muchemanio jo dasta na ngabane tieterwa atiri mbechora chitaitai ngugi no tuchitwirio no temwashimwo akerwa utemwashimwo okasignator ombeche ile ku ore twere witangwe no igaitai ngugi kiu bio boraye kingi how practical is it kwa na 100 million ira governor rate akiwa ira i practical no ndukuma getora billion ire
ugaita 4.5 ni utigwa na 7 is this 7.5 so it is possible akethirwa akenda but you see na ndi ikieshi abo muri atiri no tungavana no get is about 100 million 100 million itukarende goro twire irio kana iti kana itio mbechi 100 million ijire igaitangwe wondi ni atia irasima tukarende goro na kamiti nyara mashinani kenda project itu itikanire uri kagitatia wikeja na twathiria uni ndia yubu kethe andu abothocia gatigati na tugwa cibitari yakwe kethe inywerika na ikariene injukumwe kona ni gutitha ndinga tene na babangi kenda bakisha mbezi kugitatia sio kinya no ukaria kwithingata I can tell you uvisiire yo side governor mbechire nyingi ciuraira ku project kagitatia ikaria kuthithio metikiria twethere tukirikairia bana speaker na every day wethere okay na ntobwero na Godfrey Kimathibwire ringia kwethira kinoto honorable you bundi says ngabana natigia kuthikira ngutu chantura ogo imana muturi akaruma bau wanirwa auto tukutha twekera gatanta kirwa rero etu nkwirigira wewe ngone ndio kwithira wichi kairwa na kwithira kwichuria kathomba biethira bio kuma Facebook ndumbetikiri onto bo mathaa yetu twithire ni ndi tukwatanira nyume kaita katikuraya no ntubande tuchetu ni boya bwana speaker no ntubo kwithira wekinya naro nyume muchimuni yaro tukethira tukiura kia ume tumbe kwatana atu kwimbi biongo kwithira bukiara kia ni boya tuthia tuchemana kia nyume kaita katikuraya